Pozdrav! Dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam jednu super turbo brzu poslasticu. Zašto je brza? Zato što ću imati pomoćnika. Dakle, danas ne kuham sama. U stvari ne kuham ništa. Ne kuha se, ne peče se. Slastica gotova za, eto vidjet ćemo, možda 10 minuta. Radi se o super turbo ukusnim sa Nutella bombicama. Idemo. Kuhaj i peci. Dakle, imamo mljeveni keks, imam par keksića koje ću onako malo na krupnije da istučem, isjeckam, izlupam, vidjet ćemo. Imam puter, cedevitu malo jače, znači razmučenu, dobro slatku. Ovdje imam Crush Express, ovdje imam malo fino, dobro zagrabljenu, znači kašku Nutelle. I ovdje imam onu smrznutu naranđu, ako se sjećate, jednom sam koristila, u stvari nije jednom, u par videa. Znači, s obzirom da je ona neprskana, ja nju držim u zamrzivaču i tako je koristim samo, vidite ovu smeđe, to mi je sve od Eurokrema. Znači, koristim samo za palačinke i ovako za ove bombice. Znači, kombinacija čokolada i naranđa, to je top. Prvo ćemo, znači, ovaj keks da prebacimo u jednu kesu čistu. Malo ćemo samo da ga prepolovimo i dalje ćemo da ga usitnimo uz pomoć čekića. Ma bravo, momčno. Sad ja preuzimam. Hvala lijepo. Da vidimo. To je to. Sve izlupkano. Sad ćemo to, s obzirom da je to malo krupnije, znači prebaciti u ovaj, čisto da se taj keks malo osjeti, znate. Vidite da ima malo komadića. Sljedeći potez jeste da ovaj puter rastopimo. Idemo. Evo puter sam otopila. Sada ćemo ovu Nutellu kratko, znači na jedno 10 sekundi da rastopimo. Nakon što sam, znači, i Nutellu razgrijala, vidite malo je u tečnom stanju. Dakle, šta prvo radimo? U keks dodajemo puter. Zatim ćemo dodati ovu omekšalu Nutellu ili bilo koji drugi krem koji koristite. Apsolutno je nebitno. Sad ćemo to kratko da izmiješamo. Znači, prvo dodamo sve ove sastojke, cedevitu na kraju. Zašto? Zato što ćemo njom diktirati gustoću. Evo moje naranđe smrznute. Znači, ribam zajedno sa korom. Evo je. Znači, neprskana i kad god imam priliku, ja sebi nabavim jednu, dvije domaće, znači s mora i stavim sebi u komoru da imam. Znači, to je fantazija ukus. Eto ga, vidite, nema tu puno. Evo ovdje otprilike, možda jedna kašika. Sad ćemo sve ovo fino da izmiješamo. Možete malo dublju ovako da vam se ne rasipa. I onda dodajemo otprilike za početak jedno 4 ove kašike cedevite. Možete džus koristiti. Znači, samo neka je naranđa. Opet sve fino, lagano sastaviti. Ja ću prijeći na miješanje rukom, jer sa ovim nemam nikakvog osjećaja. Kao što vidite, ja sam sve pomalo i postepeno dodavala. Na kraju sam potrošila cijelu čašu cedevite. Ova čaša ima otprilike nekih, ja mislim, jedno 150 ml. Ali eto, vi ćete vidjeti prilikom miješanja, znači nemojte da vam bude baš presuho. Ali ne treba da bude ni rijetko, da se može fino, znači, oblikovati. Jako lijepo miriše, znači, naranđa. Sve fino sastavimo i onda oblikujemo. Sad ćete vidjeti kako to ide brzinski. Kao što vidite, pomoćnik je tu. Mi valjamo. Napravimo kuglice po želji. U Crush Express začas. I redamo. I tako do kraja.
Ova mi je prevelika, malo manje. Vrti, vrti, vrti fino, da ti fina kuglica bude. Nemoj da mi se raspadnu kad budem jela, znaš. Tako, fino motaj. Obuci ih u čokoladu tvoju. Da malo mama mahnula Crash Expressa iz kutije. Nećeš ti ljudit. Maja. Pa i ti ćeš to jest, ha ja i oj čuj. Pobježena. Eksperiment je uspio. Mi ćemo to još samo malo da pospijemo sa ovim Crash Expressom. Tako da čokolada vrišti. Eto ga. Eto, drage mame, zaposlite djecu, dajte im materijal, imaju šta raditi 10-15 minuta i korisno i zdravo. Naučit će baratati, znači svojim rukicama malo raditi, napravit će fantastičnu poslasticu koja će vama biti sigurno ukusnija nego da ste je vi pravili, vjerujte. Eto, dakle ne ide puno sastojaka, vrlo jednostavno i treba nekih 10-15 minuta da se napravi. I eto, to je to, jako ukusno, pogotovo što je dijete pravilo. Ja se nadam da vam se svidio naš zajednički projekat. Lajkajte ukoliko jeste, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa da se gledamo opet. Ćao! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.